Anto barabatumera barabara ya tuli matwero wita miomponi ba ukurukira kagita ko mu barabara ine we gita dida dembura ba mu bone ndi bakwa ba lazimika utumira barabara inginde yago kinyana arabeti te ba ikirangare chiona kinya bikibiki itonyogwa tine bakutukanga nonto ba marinya yara yo yuri barabara ine u marigeto ndeto polo akabide no akulukithia atumiri ba barabara ino ya kumaturi matoro mwanka miomponi bakora mikikira bakuga barabara ino ethukangite bomuro ono kagita kakamburo kewa bantu agakure karonda kamutene kakiri biashara mona ngendo cia karibantere ino yenderiete gugu nuntu antu barere gwaga gutugo na njire no kinya bikibiki gwe tende echo kwigwa gwiteaga ugu muno neni anjara ogu ndikuona buri ntu bwega muno nuntu mtu ena shughuli ciake thiete bantu akaya kuya gukwamaga ugu mirandi yake nigachererwa ila mbura ya urano gwatu na thina imbinge muno cianjira nuntu tende maguta mara gomba gwikira gwitumira tende gotumagira rite mokuthi guntu ku thina no ntumire kinya riti 3 nuntu ngero ko thini one mochire jiri maptendero matheri na gukombeka mutongoria wetu ka kwigwa nombo tuthikeria na turuthere kinya kayira kagake utweki kayira kega na kayira komba kuthieka na nuntu itwetirie girachi kenge daraka tutibati ko tukithira njira taino tutiko meike na ngamurungu atethie batu barugure mathwani ma baturuthere njira chi barabara ino mbe na mitene ya kuma miomponi kugenda Nkondi i barabara tutaiye no rugamagira tutiya kwithuru mwesimiwa tutiya kwithuru ngavana barabara no nthuku na inya muno yena marinya maingi muno na nkare no azinino achienda no yiringanire kuikigeria kwevera marinya ane nthuku boi na roiro kuthikuno bo ari chikopotera ininge igakujwa ininge gahati barabara ino yonka kinyate barabara twandeni kwandeni ukiwa turi kinyamara kitheri kuma wa Tharaka University na ara kuma njira gatunga uthi mwanka watani njira nyomponi ne nthuku boi na ta unkano ntukinya wakinya mukothi makuthibwa gatithi na arata kuma gatithi ni gwetia mwanka na twiru gutamia nkana arawa na ngongaka njira ne nthuku boi na yaje wancha ne ngongaka yaje yarimwa imeru konte baba mirimo mwanka tithi ni tekiro maramu yatiwe kalio baikira mwanka na ara kwago ende kuma tairia tani onde go tutiganire tuagu gutio timendereo agagu nyana no koni maguru mathatu ndi namo kenda ngakinyiria akwanja bati yetu ya kwikurima kinya rugongo rwa kuru ikoithirwa akithuka na twakirenda gachaino igwako indaya cha maba kitontu ndi barutite mbito kiri mujumbo wa Tharaka Gitonga Murugara gutigira na kureithiria to barabara tutuni kingo biashara na ngendo shumba kuthaga ya nkuruki ni bati guchobirwa muno nuntu itucheragirwa muno rio ukinyiritie murigo waku tauni ta muno babe bairite mirigo yao gakoromoni tauni basumbuka sana nuntu no nkinyagia ukamatire into bya kubyomba ukinya miomponi kingo bijo chiruogo akwina rami bikinyitwa tauni tongori wetu Tharaka baturuthere barabara enu baturirikane wana kuombeka nuntu turane nkero ni mutongoria wetu kindeke munene ora munenkerete wira enu toe excellence Bwana Ruto nathongere nathuchena kanya njira enu ikoroke na nina rami iwatithaniera ya atunga tona kana tio tugakara bwega nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka mbito wa Paul Ogwa Kabithe.